गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसोरनि लागै मोननैसो गोनांथार रादाबफोर लाबोदों। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदान दंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। मैया 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बर'फोरा गोबाव समनिफ्राय नाजाबोबाय थानाय, दाबि खालामबोबाय थानाय गहपुर, धेकियाजुलि, सतिया, बिहाली आरो बिस्वनाथखौ BTR सोसिगोन होनना बिथाङा फोसावनानै होयो। आरो बेनिनो बर' सुबुंफोर थानाय गासै 45 रेभिनिउ गामि आरो 17 फरेस्ट गामिफोरखौ BTR सोनायनि थिरांथा लादों होनना फोसावना होदों। BTRनि सिमाखौ गहपुरसिम बारायनाय जागोन होनना बुङो आरो बिथाङा बेखौबो क्लियार खालामना होदों गासै डिस्ट्रिक्टआबो हाबा, नाथाय मोननैसो गामियावल' हाबगोन होननानै क्लियार खालामनानै होदों। आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गासै 2001 नखरनो 5 लाख रां दिनैनिफ्राय होगोन होनना बिथाङा बुङो। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, শান্তিৰ প্ৰচেষ্টা আৰু শান্তিৰ ব্যৱস্থাত বড়োলেণ্ডত আমি আৰম্ভ কৰা চুক্তিয়ে এক মাইলৰ খুঁটিত, আমি স্বাক্ষৰ কৰা চুক্তি এক মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে। তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি বড়ো চুক্তিত ঘোষণা কৰা বা বড়ো চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰা আৰু এক প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব খুজিছো। আমি সংকল্প লৈছিলো যে BTR বা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউন্সিলৰ সীমা আমি গহপুৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিম। সমস্ত সীমা নহয়, নিৰ্দিষ্ট গাঁও য'ত বড়ো লোকসকল 100% বাস কৰে সেই গাঁওসমূহ আমি BTRৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে ঢেকিয়াজুলি, সতিয়া, বিশ্বনাথ, বিহালী আৰু গহপুৰত 80%তকৈও বেছি বড়ো লোক বাস কৰা 43খন ৰাজহ গাঁও আৰু 17খন বনগাঁৱক আমি BTRৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমি ঘোষণা কৰিছো। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 2020 চনৰ জানুৱাৰীত সম্পাদিত বড়ো চুক্তিৰ আন এক দফা অনুসৰি বড়োলেণ্ড আন্দোলনত নিহত 2001 গৰাকী শ্বহীদক অহাকালি 5 লাখ টকালৈকে আগবঢ়োৱাৰ আমি যি সিদ্ধান্ত লৈছো, সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো। অহা সময়ত এই তালিকাৰ পৰিসৰ আৰু বৃদ্ধি পাব আৰু সেই তালিকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শ্বহীদসকলেও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধা আগবঢ়োৱা হ'ব। ইয়াৰ লগতে অহা 31 মাৰ্চৰ দিনটো বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ জন্ম দিৱসৰ দিনটোক আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছো। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ দিনটোত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ বিভিন্ন কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 2347 গৰাকী কাৰাবন্দীক আমি সমাধান কৰিছো। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोबां साबायखर बावहरो। बेबायदि बर'फोरनि दाबिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय गोबां साबायखर बावहरो। आरो बिथां दिपेन बर' आबसुनि गाहाय दैदेनगिरि बिथाङाबो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोबां साबायखर बावहरो BTRनि 3.1 दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां होनायनि थाखाय। बर' सावथुन मुलुगनि कमेडियान आरो UPPLनि दैदेनगिरि फैला जे बरगयारिया 33 नं सेरफां ब्लक UPPLनि गिबि जथुम्मायाव दिल्लीनि निटकन प्राइभेट लिमिटेडआ BTCनि गोजाम गभर्नमेन्टनि जाख्लनायनि उनाव रिपर्ट होनायनि उनाव गाबोन सबनैहानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा एरेस्ट खालामजानो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनब्लाबा अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्टबो होदो आरो
भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।